Chicrydd mewn safle perffaith fan hyn i'r adar gleision, a Brwsesi dros y bêl, dros y wal ac ychydig dros y bar. Oedd hi'n ffafrio'r chwaraewr trwd chwith Rhys a Brwsesi. Jones, Owain Jones i'r llawr. Na, medde Bryn Malcolm Jones sy'n cythryddo chwaraewyr a tîm hyfforddi Pontypridd. A mae yna dacl hwyr fan hyn. Lliw y cerdyn yw Coch. Coch yn cael I ddangos Luke Cummins mewn yn uchel ar Kai Whitmore. Mae Whitmore dal ar lawr. Ond Bryn Malcolm Jones yn y fan ar lle I ddyfarnu tacl peryglus allan o reolaeth. Taylor Crosdale a Fawcett yn manteisio. Fawcett yn sgorio yr adar gleision ar y blaen. 2 munud yn unig ar ôl I Luke Cummins gael I ddanfod o'r maes. Hwlffordd 1, 10 Pontypridd dim, 34 o funudau ar y cloc. Camgymeriad gan Zach Jones, ac mae mewn! A mae Ben Arman wedi dod o'r sgôr yn gyfartal. Wel, camgymeriad erchyll yn amddiffyn yr adar gleision. Beth yn y byd oedd yn mynd ymlaen fan'na. A mae Ben Arman wedi manteisio i'r eithau 10 Pontypridd. Hir o'r cefn chwilio am Fawcett. Cyffyrddiad cyntaf dda, mae'n troi yn gelfydd. Mae Radcliffe yn arbed yn wirthiol. Ond am chwarae da gan Ben Fawcett yn ceisio crymanu'r bêl o gwmpas Radcliffe. Ond Radcliffe yn ymestyn I fraich I rwystro'r blaenwr bach. Fawcett drod ar ysbardyn ar ergyd at y postyn agosa. Radcliffe tu ôl i'r bêl. Dyma Lee Jenkins. Ac yn y cyfle I groeso, mae'n groeso da! Dyrniad effeithiol. Whitmore! O, taran o ergyd ac arbediad o'r safon ucha gan George Radcliffe. Wel, seren y noson heb os. Ond dyna chi ergyd a dyna chi arbediad. I ni yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y 90. Yma Brwsesi yn dod o hyd I Dyer. Dyer ar ergyd yn taro'r postyn. Wel, Dyer nôl yn y tîm. Triciau da. Ergyd yn taro'r pren. Ia, chwarae teg, oedd hi'n galad fel da ni gyd yn gwybod, efo 10 dyn am 60 munud, a wedyn efo'r added time hefyd, so probably till 70 minutes. Blaw o ffordd yn yr ail hannar, y tref yn chwarae dau lein o 4, a dwi'n meindio I rywun basio sideways, oedd o'na neb yn gallu torri ni lawr, so a'r hogia di gwrando ar hanner amser, oedden nhw'n gwybod beth ni gyd yn trio wneud, a chwarae teg, ia, ardderchog. Give Pontypridd credit, they've got 10 men for 60 minutes. Well, we've got to be better than that, we've got to move the ball better, but the game's done at 1-0. We're in control anyway, and then that goal's just, well, I can't explain it. I really can't explain what happened there, but give them a lifeline and fair play, they held on to it. Well, it feels like a bit of a win, to be honest. So for Lukey to get sent off that early on, and for us to hold out, especially when we conceded and then get the goal, to hold out them for the second half. It was a brilliant performance on the boys, really. So they put a shift in. I've obviously had to make a few saves, but that's expected. I just got to do my job and do what I can, really. You made a number of memorable saves, probably the best of them, the thunderbolt by Kai Whitmore late on. Talk me through that one. Yeah, just he's at the ball. I've seen it early, so I've got a chance to move my feet and make the save. Sometimes with them, if you can't see the ball from the strike, it can be a bit more difficult, but as soon as I saw where he struck it, I backed myself to make that save and just parry it out. Moving forward to the next game, it'll be Barrytown, I think, is the next fixture for you. You've got a lot of time to think about that one. Will there be changes?
2 weeks is a long time at this football club. Some people turn up the day of a game and say they're not fit. So in 2 weeks' time, I really couldn't answer that. And in terms of the race for that 7th position, how damaging have been the last 2 results? Massively. Trobwynt y gêm, wrth gwrs, oedd y cerdyn coch. Oedd e reit o flan ble o'ch chi'n sefyll. Beth oedd dy farn di am benderfyniad y dyfarnwr? Oedd hi'n ffyrnig. Yr unig beth sy'n ni yn dweud oes studs i fyny. So, da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd os mae o. Mae Lwc yn siomedig efo fo ei hun yn dweud i gwir. Blaw, yn y diwedd, da ni'n symud ymlaen. Gyda ni garafan o hogia, basically, sydd isio chwarae'r clwb yma. Wedi bod trwy amser anodd iawn. Blaw, da ni'n chi gweld lle da ni'n mynd. Da ni eisiau siarad am beth da ni'n neud ar y cae. A dyna beth peth mwyaf i fi ar y funud, basically. A cael pobl i siarad yn union beth mae Pontypridd yn neud, ydy siarad ar beth da ni'n neud ar y cae.